Poštovani gledaoci, dragi prijatelji i oni drugi, poštovana GMO i organik braćo i sestre. Ja se izvinjam unapred što već mi je i Bajaga ovo nestao sa repertoara, zato imam valjan razlog, možda ću da ga pomenem, možda i ne. Znači, opet sam malo vikala i bilo je pitanje da li uopšte mogu da uđem u ovo studio. Vi sami znate da se emisija sprema u nekoliko delova, vi ćete imati na repertoaru redovnom u redovnom programskom konceptu TV Plus Kumanovo, to je znači nedelja je premijera u 18 časova ili u 6 sati, kad će oni ostali gledaoci koji nikada skoro ne gledaju televiziju, kao što je moja malenkost, da je pogledaju, ja to ne znam, ona je već u ponedeljak u 7 ujutru na našem YouTube kanalu. Još jednom, oprostite, ovo su zadnje atomi moje snage i pokušaj da ovu emisiju uradim najbolje što znam i umem, iako me glas potpuno otkazao mi je glas, odnosno mi je sam Bog dao neki znak da neke stvari treba da radim potpuno drugačije. Ajde da vidim da li ja to umem. Dobrodošli. Pošto sam malo razmišljala o tome koliko u stvari ja imam mnogo mana, to vam često govorim, ja volim ljude sa manama, uopšte ceo taj koncept od nekim savršenim ljudima mi je potpuno tuđe stran. Znači, malo sam razmišljala da li govoriti više i dalje o nekim aktualnim temama koje, ne znam, gledate na nekim drugim kanalima ili ne znam šta konzumirate, da li čitate novine, da li slušate radio. Ja ne volim da zvučim kao neka manekenka koju je neko rekao šta zračiš, to privlačiš ili ne znam, mir u svetu. Ja ono što duboko u srcu osjećam i što smatram da je važno, to će da bude moje aktualno. Pošto ne mogu da vas tek tako uvedem niti u svet fizike, niti do Boga, niti u svet matematike, ne mogu da vam govorim o paralelnim realnostima ili o nekim takvim stvarima, da vam kažem šta znači niska vibracija, da je to dole, da su strahovi, poniženost, ne znam, ljubomora, zavist i tako dalje, da je to jedna kanalizacija, prljavština raznorazne puna i svako može tu da padne, a istovremeno svako može da se popne gore, gde je bezuslovna ljubav, gde je radost, gde je empatija, gde je osjećaj jedne duše za sve druge duše oko nje. Ovo malo je rano da govorimo o paralelnim realnostima, ako ne znate neke elementarne stvari iz fizike, malo je rano da vam govorimo o, ne znam, matematici koja se rešava zadatku, koji se rešava na dve table, ako vi još i dalje odbijate da naučite koliko je 2+2. U tom kontekstu ja mogu da izaberem moju realnost, znači moje aktualno ne mora da bude vaše, znači svako ima pravo da izabere šta će njemu da bude aktualno. Pošto sam ja ne znam ko potpisuje ovu emisiju i uopšte se ne bavim time, ko je direktor, ne znam, vamo, tamo, to me ne zanima, zanimaju me moji ljudi i njihova energija sa kojima ja pravim ovu emisiju, znači to je pre svega Melisa koja je za stolom za montažu, onda Ace i Nebojša, znači to smo mi, to su njih troje i moja malenkost. Ja ću da odberem moju realnost, odnosno moje aktualno. U trenutku kada ide premijera, bit će 1. novembar, znači jedan za mene veoma, veoma važan datum. Ja ne pamtim mnogo datume, stalno preračunavam kad mi beše majka, kad beše brat, pošto su 2 dana razlike i oba dvoje su bliznaci, koje bezmerno volim na jedan potpuno različit način, ali pamtim neke datume koje su meni važne. Pa pošto je ovo moja emisija, ja je koncipiram, ja i Melisa kreiram ovo studio, onda mogu da odaberem koji je 1. novembar za vas i zašto je on važan, to vi razmislite. Ja 1. novembra 1990. godine sam izgubila nevinost, imala sam 18 godina, i taj datum ću da pamtim dok sam živa, znači ušla sam nekako smušano, trapavo, smotano na ta mala vrata u svet odraslih. Kad god su me moje devojčice koje su volele i Tijanine drugarice tamo iz Komšiluka nekako stidljivo pitale neke stvari o tim večnim pitanjima muško-ženskih odnosa,
I kad god bi pomislila na to moje iskustvo, uvek sam govorila da ako mogu, malo odlože. Ne za nekih drugih razloga, ja i dalje, i to kako prolazi vreme, sve više stojim iza toga, verujem da smo mi jedna veoma kompleksna, savršena ljudska bića, upravo se i savršeni sa svim manama, mislim, ili smo svi grešni, ili smo svi savršeni, nema drugo, nema taj koncept savršenog po nekoj veštačkoj inteligenciji i slične debilizme, potpuno meni stran, večno mlad, taj zapadni koncept, i to mi je strano. Ali mislim da iako sa prvim ciklusom kod devojčica počinje priprema tela da se spremi žensko čeljade, odnosno te ženski organizam, ta duša u ženskom telu da postane roditelj, odnosno mama, treba vremena da se telo i ta emocionalna zrelost nekako poklope da bi roditelj bio roditelj. Ja sam moju ćerku, kako pamtim kad sam izgubila nevinost, moju ćerku sam rodila na 21 godinu i kad bi me pitali kad da budu neke devojčice da budu roditelji, ja sam veoma, veoma pažljiva kad se radi o tome da nekome dajem savete. Mnogo je to delikatno, više volim da slušam nego ako i viknem iz ljubavi. Prvi put vičem ovde u Kumanovu u životu, oni koji me znaju preko 20-30 godina znaju da ja imam dušu mog oca, da mnogo retko vičem i da se najbolje osjećam kad šapućem svugde, najviše u krevetu, ali ako mogu da odlože to majčinstvo, ne iz nekog drugog razloga, ja kad pogledam slike sebe kao mlade majke, ja vidim dete sa detetom. I nije to ni toliko strašno, mislim, deca mogu da se rodi sa 19 i sa 17 i opet da postanu neka lepa, divna deca, voljena, sretna i tako dalje. Ali ja govorim o tom odlaganju iz jednog potpuno drugog aspekta. Zašto to kažem? Onog trenutka kad postanete roditelj, ako ste to dete napravili iz ljubavi, sve se menja. Znači, sve može da se promeni, možda imate para, da nemate para, imate roditelje, nemate roditelje, imate neku braću ili sestru, pa ih nemate, pa su verni, pa su neverni, partneri i tako dalje. Imate neki lep posao, pa nemate posao, imate krov nad glavom, pa nemate, živite u jednu zemlju, pa izgubite tu zemlju i tako dalje. Tu ima mnogo priča životnih i u tome sva lepota, naravno. Ali roditelj ste dok ne napustite ovu zemlju. Ja čak mislim, ima jedan film, a zato su i ovi voljeni dinosaurusi ovde, to smo ja i Tijana volili, neko od narednih emisija ćemo malo više preko filmova da dođemo do istih zaključaka ili spoznaja. Bio jedan film u kojoj ide jedna pesmica, sada ne mogu da vam je pevam, da majke vole svoju decu iz onog sveta, iz neke druge dimenzije, ja u to duboko verujem. Znači, ništa više nije isto, mislim da čak i neki očevi, to nije pitanje pola, to je emocija duše. Ima ljubavne duše, duše koje vole celim srcem, celim bićem i rođene su u muška ili u ženska tela, znači to nije, ne znam, svaka majka voli svoje dete, ma dajte ljudi, ne lupite gluposti, svaka majka može da rodi, svaki otac ne može da napravi dete, mora bar nešto da oseti, a žene, bar to znam, ja sam ipak učila u ženskoj gimnaziji, mogu da zevaju da li treba da se kreće ili ne znam, da razmišljaju o Sarami ili o nekoj španskoj tamo seriji i da ostanu u drugom stanju. Tako da za mene je aktuelno ta tajna te ljubavne postelje, gde su sveta mesta, gde je GMO, gde je organik, gde je porno i laž, gde je ljubav i istina, gde je ljubav, gde je strah, koje su vibracije, namere, zašto nešto radimo, koji su nam motivi, zašto sam ja jutros ustala, zbog čega Melisa je napravila ovakvo studio, zašto ja ovo vama govorim, kome se obraćam, da to radim iz neke taštine i sujete, ne znam šta, mislim da sam htjela da budem majmun ili zabavljač, mogla sam to
u tome sam bila veoma, veoma dobra, to me dresirala majka, ja sam pravila pozorišne predstave sa lutkama i tako dalje i pevali svašta nešto pre nego što sam krenula u školu da bi zabavljala njene goste, da bi se ona pokazala da je ona to dobra majka i tako dalje. Znači to mi nije neki izazov, veliki mi je bio izazov da ovaj moj majmunski mozak koji je sa dve zvečke mogu ovako negde da ide, da ga malo fokusiram. Znači, moje aktuelno od sada pa nadalje bit će tajna ljubavne postelje, roditeljstvo, zdrava hrana, zdrav život, sreća, blagostanje, ljubav, radost kao u deteta. Hvala vam. Dragi moji verni čitaoci ili možda neki koji nikada knjigu otvorili niste, ja malo i proveravam, mene ne zanima me moja Kika, ja sa Kikom komuniciram više na nivou duše. Kika čeka da odradi sve što treba da odradi tamo, pošto je ona kao jedna vodolija rasprodata na sve strane, spašava svet kako zna i ume i čeka da se postavi emisije, pa je posle traži, pa gleda, pa hvata beleške. Znači ja se ne obraćam Kiki, iako je bezmerno volim kao da smo od iste majke rođene. Ja se ne obraćam njenom Andriju, njih dvoje su mi napravili ovo Love will find a way. Ja se ne obraćam Melisi koja osjeća moju ljubav i nekim drugim ljudima. Ja se obraćam onima koji možda i su počeli da koriste njeno visočanstvo olovku, njegovo visočanstvo papir. Znate koliko da rečem i posečemo da ove sveske silne proizvedemo i ti tamo Kinezi nešto se koprcaju za $2 dnevno da naprave neke sveske. Da li neko piše ili ne piše, pa prođuh ja jutros u Herbi da pitam da li je možda neki namernik, gledaoc, neka žena, dete, neko došlo da kupi neku knjigu od onih koje preporučujem, jer mi je važno. To je bila jedina knjižarna sa kojom sam se ja konektirala, ne zbog knjižare, nego zbog Zorice koja tamo radi. Mene samo duše interesiraju i zato ja tražim duše i biram takva mesta. Testiram svako jutro i sebe, a i druge, jer je đavo iza krsta. Svaki dan je sve veći izazov. Tako da pričat ću o knjigama na jedan drugačiji način. Znači danas vam predstavljam, opet ću da kažem, nemojte da ne znate, neću onda da pričam sa vama, da ne znate ko je Petar Andonovski ili Olivera. Oliverino je prezime, ne mogu jer sam previše uzbuđena da kažem, opet ću da počnem da muckam za muckujem. Jedna je Olivera, to nije Olivera Marković, to je Olivera, a nekako ćemo da dođemo i do Venka Andonovskog. Hvala. Znači, poštovanje svima vama, braći i sestre. Evo, uprkos svemu, što bi rekla jedna od najboljih srpskih pesnikinja Jasmina Stijović, ke preteknemo za inat, a i zbog okeana ljubavi, malo manje forme, malo više sadržaja i suštine, jer od ove puke forme svi će podcrkamo za ništa. Znači, ovo je jedno atipično književno veče, a ja znate kako sam se navukla na Kumanovo i na sve što se ovde dešava. Svi vi znate, znam i ja, da su ljudi u velikim gradovima kao što je Beograd i kao što je Skoplje, to ja govorim, ono što znam, ono što ne znam, ne mogu ništa da kažem, ovo pomalo razmaženi, ne možete nikako da ih od kauča dignete, da dođu na promociju, knjige, izložbu i tako dalje, treba da moljakate, pa hoće, pa neće, pa će se femka, ali ljudi po malim mestima su tako jedna zahvalna publika, oni su željni. A šta da vam pričam kad već sve to znate, ja nisam zvezda ili sam zvezda isto toliko koliko i Nebojša i ovi ljudi ovde, znači ni manje ni više nego svako živo ljudsko biće. Danas i večeras sam tu, ovo zbog knjige Petra Andonovskog Leto u koje te nema. Znači ću malo kod Desanka Maksimović, ali dobro, danas sam ponela naočare, pa lepo gledam. Ovo neću da vam čitam ništa i da vas
nekako zaintrigiram da vi kupite, pročitate, to radimo danju noću svi, mora i vi nešto, braću i sestre, da uradite. Znači, neko mora da se digne sa kauča, da skupi snagu i da izađe, dođe na promociju, kupi knjigu i tako dalje, pa onda može da kaže knjiga ništa ne valja, ili je dobra, ili ne znam, dosadna je, ili je najbolja knjiga. Tako se gradi kriterijum za dobro i loše, nebitno da li govorimo o pozorišnoj predstavi, knjizi i tako dalje, ali o knjigama po nešto znam i znam nešto o piscima, znam koliko su sujetni, znam koliko su ojađeni i tako dalje. Ja sam od pisaca i od knjiga bežala preko 10 godina, ne znam zašto je Bog hteo da se opet vratim u taj svet. To znate da sam radila 15 godina u jednoj od najvećih izdavačkih kuća i mene, nagrade i tako dalje, ništa me to ne zanima. Znači, zanimaju me ljudi. Prvo me zanima čovek, pa onda ako je čovek, onda mogu da mu kupim knjigu i sve što drugo. Ako nije čovek, onda ćao prijatno i ništa me ne zanima dalje. Da li je on dobio 3 Nobelove nagrade, ne znam šta je, Bill Gates, Soros i ostalo, ne. Ja sam Petra zavolela pre nego što sam jednu reč pročitala od njega. Prvo sam ga upoznala, a onda sam ga zavolela kao pisca i shvatila sam šta mi se to u stvari kod njega dopada, a to je njegova iskrenost. To nije njegova savršenost, ne znam da li je on najbolji ili nije, za mene jeste jedan od 3 najboljih u Makedoniji, ali ja to mogu da si svoju listu pravim kako mi srce kaže, a ne neko drugi. Ovo je bila divna promocija, ja bar to znam kad su promocije dosadne i kad vam se spava. Bila je divna zahvaljujući jednoj dami koju sam ja večeras prvi put upoznala, a to je Aleksandra i prvo da ti čestitam na nagradi. Ja sam za tu strumicu saznala preko Tanje Bošković. I kad sam čula kako se ona zahvalno obratila strubičkoj publici, sa koliko ljubavi, sa koliko lepih reči, ja sam počela da plačem. I onda sam videla koja je predstava i o čemu se radi. I još jedna potvrda zašto ja volim Tanju Bošković, a ne volim neke druge glumice i tako dalje, to nije važno. Molim te, ja, pošto sam malo i umorna, a i mnogo sam pričala, ne radi se ovde o meni, vas dvoje ste u fokusu, reci nešto o nagradi, možda o tvom prijateljstvu sa Petrom, šta god smatraš da je važno, ostavljam ti punu slobodu. Hvala. Вака, прво сакам да кажам за наградата во Струмица. Лауреат сум поточно на Ристо Шишков оваа година, меѓународен фестивал. Не знам тоа. Меѓународен е веќе од 2005 година. Прекрасен фестивал, многу важен за нас. Ристо Шишков исклучително важна награда за актерската фела особено, затоа што е единствена што можеш да ја добиеш и гласи за најдобро актерско остварување. Драго ми е што Петра ме покани за промоцијава. Ептен, драго ми е што ве запознав и вас, конечно. Ве знам вака од вама од таму, од социјални мрежи, меѓутоа во живо не сум ве запознала. Со Петар имаме некои планови кои што се надевам ако не послужи среќа и време и здравје. Ке направиме и представа еден ден од некој негов роман, а за промоцијата така се случи буквално, да, спонтано. Чамец на стравот Пинелопи. Да не побегнеше онаа ноќ од манастирот, сега сигурно ќе бевме некаде во Шпанија или во Португалија. Она попладне, кога рибарот го врза јажето на пристаништето, знаев дека за секогаш ќе останам тука. Дента кога стапнав на Гавдос, си ветив дека никогаш повеќе нема да помислам на тебе. И не помислив. Цели 10 години. До денес, кога Михали се врати во знемирен дом. Прв пат видов страв на неговото лице. Уште рано утрово се собрале во таверната за да го пречекаат докторот додека пиеле ракија. Тој дошол, попот дошол, го прашал што има ново од другата страна, покажувајќи со раката преку морето. Докторот им рекол дека паднал Берлинскиот зид и дека цела Европа е во исчекување. Сите молчале. Никому не ми било јасно какво значење би имал еден зид за Европа. Тука луѓето со години живеат заборавени. Историјата упорно ги одминува.
ги одминали лепрата и гладот и таман кога помислеле дека и овој пат ќе ги одмине, во таверната влетал Спиро. И на сиот глас почнал да вика: "Тие дојдоа, ене ги, дојдоа, се приближуваат кон пристаништето." И без да прашаат кои се тие, сите се упатиле кон пристаништето во каране. И тогаш, од среде мирното море, во облик на чамец, до нив се повеќе се приближувал стравот. Од чамецот излегле тројца луѓе, двајца мажи и една жена. Жената била со кратко подстрижена коса, повеќе личела на маж отколку жена. Рибарот што ги донел им рекол дека се дојдени да се лекуваат на островот. Им рекол дека се руси. И тогаш крвта ми смрзна. Не од страв, туку од помислата на тебе. Те видов како стоиш, на лицето имаш онаа насмевка за која сестра Теокситисти велеше дека е ѓаволска. Иронично им се смееш додека го гледаш стравот во нивните очи. Ти, која велеше дека не се плашиш од ништо, дури ни од смртта. Се сеќаваш ли кога во манастирот дојдоа оние двајца американци? Рекоа дека се новинари и дека сакаат да ги фотографираат девојчињата што живеат во него. А сестра Еротеј нервозно подскокнуваше на едната нога и постојано повторуваше дека главната сестра Теокситисти не е тука, дека е во посета на манастирот на Аркади, притоа погледнувајќи во прозорците од незината работна соба, и по долги преговори со американците ти ме повлече за раковот. Им рече дека ние ќе позираме. Стоевме и позиравме. Јас цело време од срам гледав во моите извалкани чевли од прав, а ти бесрамно се клештеше кон апаратот. Сестра Еротеј стоеше настрана и ти се закануваше дека цело време ќе те каже на сестра Теокситисти, а мене само ми рече дека треба да се срамам што одам по твојот памет. Ти си полутудинка. Тебе ти доликува такво однесување, а мене не. Но никогаш не ти кажав дека и јас се плашев помалку од нив. Истовремено и се плашев да не те разочарам, зашто ти цело време повторуваше дека сум различна, дека не сум како другите девојки. Мислам, мој човек од мој град, колку и тој да има отпор спрема тоа да се фали и да се представува Куманово, тоа што зборевме на почетокот, сепак ние треба локално да си се поддржуваме, да се почитуваме. Важно ми е што се сретнавме вечерва тука, во вакви услови, нели, пандемични и какви и да е, во студено. Многу ми е драго што одбравме такви делови и фрагменти од романот да читам, и од едниот и од вториот. Ја не сум могла да издржим, ово друго ме ние би интересирало. Да, искушение предизвика аплауз кај публиката, тоа забележав и многу ми е драго поради тоа. И така се надевам дека допрва ќе се работуваме, допрва ќе се гледаме на вакви настани. Се обидував да мислам на тебе. Неговото брефтање подсетува на грофтање на свиња. Тоа е вистинско животно, вистински дивјак. Се сеќаваш дека по оној ден кога првпат ми прозбори по појадокот ми рече да прошетаме меѓу дрвета маслини? Додека шетавме, ти избра едно дрво со најдебело стебло и рече дека од сега тоа ќе биде нашето место. Дека секој ден по појадокот ќе се чекаме тука. Тој ден ме праша зашто ја цртам само Богородица. Зошто не ги нацртам и Марија Магдалена, например, или Марија Египетска? Тој ден ти ми зборуваше за нивните телесни уживања. Ми кажуваше дека пред да станат светици, тие биле блудници. А јас си ги покрив ушите и посрамено побегнав. Никогаш не ти кажав дека додека трчав помеѓу дрвјата со маслини си мислев дека Олимпија беше во право, дека ти си вистински ѓавол. Вечерта пред спиење ја прашав сестра Дионисија дали навистина Марија Магдалена и Марија Египетска пред да станат светици биле блудници. Таа ме погледна со намрштени веги и ми рече: "Тоа таа ти го кажа, нели? Биле, ама се покајале." Овај немој да им го кажуваш на другите девојчиња. Знаев дека тој ѓавол ќе ни донесе проблеми. Наредните неколку денови те избегнував, а и ти не ме обрнуваше внимание. Но твоето игнорирање ме болеше. Не сакав да мислиш за мене дека сум како другите. Ова ми е четврта книга, а прва промоција у Куманово, некако со
години ги одложував, но ете, се надам дека ова почеток на некоја соработка и дека во иднина заедно со Сашка еве ќе работиме на некоја представа, се надеваме дека ќе ни успее и тој план, така да се гледаме повторно со кумановската публика. Lično smatram, to sam gledala i to smatram da je veoma nepristojno, da dođete na promociju, a da ne kupite knjigu. Znači, mene je sramota da uđem u knjižaru, pa ako nemam para za knjigu, onda kupim bar jednu hemijsku olovku. Ljude ne možemo da podržavamo samo sa like na Facebooku, to podrška nije, možete tako da pokažete šta volite, šta ne volite i to je u redu, neko to može da vidi, da prepozna. Ljude valja da podržavamo konkretno, pozorište se podržava time što se lepo obučete, iako možda nemate šta da jedete i dođete da ispoštujete neku publiku, neko ko se tu rasposlao pred vama, daje deo svoje duše. To nema cenu, to nije kino, to nije bioskop. Ja ne znam kako se momci ili žene osjećaju na fudbalskom meču, to ne mogu da govorim pošto nemam takve iskustva, ali za promocije knjige i za pozorišta mogu da napišem omanji životni doktorat, jer da u stvari treba podržati one koje se smeju 24/7, koje zabavljaju, pevaju, daju se, ne štede se, kad padnu zavese ili kad se pokupe u svoju ćeljicu ili sobicu ili gde god žive, kad se ugase svetla, pitam se ko je Zorana Radmilovića milovao. Hvala ti. Hvala, dragi gledaoci. Ajde. Do sledećeg izdanja, ovo vašeg i našeg komparativa. Vi znate da ja u emisiji plačem, ali ja sam samo čovek, nisam ja nešto savršeno i mene samo nešto ljudsko može da dotakne. Ja sam od ove forme umorna, umreću od forme, treba mi malo sadržaja. Hvala vam. Ulazimo u moj omiljen svet, ja ne znam da li je to vama omiljen svet, treba da se, dobro je da se, ja to radim mnogo dugo, nekad ću o tome da vam pričam kako ja hvatam beleške kad mene neko zaintrigira, da ne mislite da sam ja nešto posebno pametna i moj mozak kao i vaš, ništa bolje, ništa gori, samo što ga ja treniram, to vam je kao fitness. Onaj koji vežba trbušnjake svaki dan ima Toblerone, onaj koji vežba jednom u mesec dana ima neku osrednju gumu za plivanje oko struka kao moja malenkost i tako. Tako da ja najviše volim da razmišljam, mislim to, eto, Bog me takvo stvorio. Tako da hvatam beleške, ne znam da li vi hvatate, da li vežbate taj moćni mišić. Tako da neke stvari ću da ponavljam, neke neću. Ako vidim da nema feedbacka, pogledajte kakva sam šolju dobila. Čak i u onim dućanima gde se kineske neke trakatance, tamo neke kineske duše ispuštaju i prodavaju. Možete da naletite na neko. Ako već kupujete nešto od kineskih radnji, kupite nešto od prirodnog materijala, nešto što možda i miriše na ljubav. Možda je ta neki Kinez, neki vaš brat ili sestra pre nego što je ispustio dušu pomislio da ljubav ipak upreko svemu na ovom svetu postoji. Znači, bit ću veoma kratka danas. Ovo je ponovo i ponovo i ponovo Aldous Huxley, Vrli novi svet. I više ga neću donositi, mislim da je bilo dovoljno, više od 3 puta, da ne budemo Jehovini svedoci. Ove knjige kako sam sređivala tu biblioteku, pa ću sam malo, sad ćemo malo, nek mi ne zameri Melisa, kako to ona divno sredi, sređivala biblioteku kako bi znala o čemu da govorim. Ovo je Luze Hay, čekajte ovako da vidim da li je to pod pravim uglom 90 stepeni, evo ga, ovako je dobro. Kaže, iscelite, odnosno izlečite vaše telo. Ja ovu izdavačku kuću Stilsons ne znam baš dobro, ali pošto nisam mogla da je nađem, ja volim neke koje izdavačke kuće iz Makedonije koje nisam proverila,
ne bi voljela da grešim dušu, tako da ne znam kakav je prevod. I ovde se nisam bavila prevodom, nego sam hvatala neke druge beleške koje su meni, vidite, sve to kao prava urednica, tu su markeri i tako dalje. Dok ne nađem srpsko. Ovo je jedna žena, zove se Žana Poljakov, knjiga se zove Romantično resetovanje. Ja, pošto ne potpirem se, i to sam sad i čula na ovim mojim obukama, jer ću ja za godinu dana da budem bolji menadžer od svih ovih koji su tu nešto prodaju za nekakve menadžere, jer ja volim ljude, tako da će moja vibracija da uradi svoje namere, vibracije namere, ja želim da je svima oko mene dobro i to Bog će mi u ta moja jedra dunuti, tako da ću biti bolje od svih, ali učim od džede, ja volim da učim od bolje od mene. Ovu mi je autorku otkrila jedna čudesna žena, ja je često pominjem, a pomislim na nju bar 10 puta u toku dana, to je Aleksandra, poznata, jedna od najpoznatijih žena koja se bavi izradom nakita. Ne znam da li znate, ona je završila čistu filozofiju, ovo je njena knjiga, gledala sam levo, desno, da li ima neko moj, ja volim da potpišem moje, brišem cene, tačno znam kada otaknem knjigu da li je moje ili nije, ako i ne, onda otvorim, znači to treba njoj da vratim, znači dobro, to smo rešili, oprostite, aha, evo ga. Ovo će da stoji, napravit ću neki poster ili nešto ću da smislim, kaže, za bogatiji, ispunjeniji život čitajte. I evo konekcija između knjige, mozga i srca. Ako vam mislite da do srca možete da dođete preko pornića buržom, čitajte, nemam ništa, ili gledajte ili ne znam šta. Ako mislite da, ne znam, tamo neka Erika Jong ili neka budala takva, mene to ništa nije dotaklo, svi su nešto grakali, Erika Jong, jer je seks bez rajfešlusa, ne znam, po nekim vagonima, nešto sa nekim nepoznatima, gledam onomu, da, rekao, nemoj da me ne prodaj mi maglu. Kako može da bude nešto ako se ništa ne osjeti? Ne znam da li si znatiželjna, pa nisam znatiželjna. Ja sam ipak ćerka malog princa. Louise Hay, evo ga, kako da izlečite svoj život. E sada, ovo je već nešto drugo, ovo je, pogledajte kako lepa izdavačka kuća. Ja sam prevod Anđela Pavlović, a izdavačka kuća Verba. Majko mila, pa pogledajte kako je ovo ljubavna knjiga. Čekajte, vidim da li je ovo ista. Ja ne znam da li je ovo iscenite. Možete, mnogi su diskontirali Louise Hay, ne znam, ovo, ono. To su ljudi, kako da vam kažem, što lupetaju gluposti, nećemo više njime da se bavimo. Sve znaju, zato je duplo golo. Moja baka je ceo život govorila da je od malog deteta može nešto se nauči. Ako hoćeš da učiš, ako ne, znaš sve, ćao, pako, ajde, prijatno. Druga knjiga. Ova Žana Poljakov, joj kakva je ova jedna medena žena. Ovu mi je knjigu isto otkrila Aleksandra i autorku. Prekrasne, pogledajte ove lavande, ovde malo morske soli, ko zna za šta je sve dobra morska sol, ja znam, iako vas interesuje. I piše ovde, you've got the love, piše, a mene, ovde mi je dopisala, moja Olja, moja lavica iz Beograda, ne samo što je bila jedna od najboljih urednica, od koje sam toliko mnogo naučila i o engleskom jeziku, i ona je bila jedna verna drugarica. Ja okom trepnem, ona već meni pošalja te materijale, pa ja malo proveravam, pošto ja nisam nikada završila engleski jezik i književnost, i ja sam jednim drugim putem došla do dobrog engleskog i da postanem dobar prevodioc. Nema jedan put kad neko krene da mi žmalja po tim grupama za prevodiocima, pa dajte, pa ovaj možda ma dajte, žene, ojeđene tetke. Ojeđene tetke, pa meni su došli pod ruku prevodioci 20 godina koje prevode. Pa ja se sva skupim, mislim, ko zna šta će sad one od njih da naučim. Vidim da im nije stalo neke šibicarske duše, pogledam onaj njihov prevod. Pa to majka da plača da gleda, da ne otvaram usta. Tako da, prošla sam mnogo, te lovačke priče, prestanite da pričate.
počnite bilo šta, ali bilo šta iskreno da izvadite od sebe. Možda ćete doprete do sebe, do nekoga, do svoje dece, do partnera, do ljubavnika, do majke, pa i do nečega da nešto dobro uradite. Olja mi je napisala i imaš moju ljubav. 22. septembra 2019. moja Olja i moja Željka su žene, evo to je mono ime Njana, 2010. godine, Soul Food, Sensational, uvod u srećni život. Mind, body, spirit. To je ono o čemu ja volim da pričam, da smo mi telo i duša. Naravno. Možda mogu još nešto, ovo sam vam predstavila, dobro da polako malo rasteretimo i vratimo knjige u Herbi, da ne znam, ove knjige možete da nađete u onoj, pošto sam se ja pitala imali smisla da vam pokazujem neke knjige koje nema nigde, da li je to nekakav point, ima nešto, i onda shvatih da neke moje knjige mogu da ih odnesem u onu čarobnu radnicu koju ja obožavam, gde mi je nekako najlepše, a to je Organiko, koji vodi jedna suze koju mislim da zna ceo grad, ali ako vam treba neko dopunsko predstavljanje te duše, ja ću to da uradim, pa ću te knjige da ostavim tamo, nekako mi je besmisleno da one mrtve tako stoje po tim policama, da ih niko ne dotakne. Ja sam vidjela kako se bacaju knjige iz jedne biblioteke kod Bitpazara. To je bila jedna žena, rođaka od onog mog nesrećnika, tamo tog mog muža, i ona se javila i rekla dođite da uzmete šta hoćete, mi bacamo u kamion. Pa ljudi moji, ako bacate hranu, bacate knjige, porno vam je u crkvi, porno vam je u bolnici, porno vam je u džami, porno vam je na groblju, porno stanje svesti vam je, ne znam, u samoposluzi, gde kupujete hleb, na sofri, u krevetu. Pa dobro ljudi, to nije kvantna fizika. Šta vi očekujete od sve dobrog i sve nežnog? Kad ne znate 2+2, čačkalicu vam 10 puta neko kaže da je za usta, da to obavite u toaletu i posle da je bacite nekom 10 puta ljubavnije kaže, a vi, pošto sve znate, ste mnogo oljađeni i sujetni, gurnete u stražnjicu, da pazimo i na leksiku, jel da, pošto je ovo šizofrena civilizacija, sve je šizofreno, pa ne može televizija da bude nešto drugo. I šta vi očekujete? Pa to je prosta matematika. Ja da sam na mestu Boga, ja bi kamenje bacala, to svugde govorim, ali dobro, nema veze. Ja nisam bitna. Ovu sam knjigu našla, ja sam imala preko 10 kuvara za moju ćerku. Pogledajte ovo. Bebin prvi kuvar. Moja ćerka nije znala šta je ovo, neka tamo kaša baša, ne znam, to tamo nešto u tegli što stoji. Pa šta može da bude dobro što stoji u tegli, osim turšije koji napravi tvoja baka, ako imaš sreću da imaš živu baku, ili majka, ili neko ko te voli. Neko će, mislim, to treba da to može da se prodaje, to može da pravi ona od Eskulapa, od onog divnog mog, od Žora, žena. Sad ne mogu u trenutku da se setim, koja je jedna Ruskinja tamo, ne znam iz koje beše tačno zemlje Sovjetskog saveza. Pa ona je jedna temeljna žena, pa ona kad napravi ovo nešto u tegli, to je vrhunsko. Ovo drugo, ništa. Ne radi se tako, nema halala. Tako da Bog gleda u naša srca, Bog sluša naša srca, ne bavi se našim rečima, našim titulama. Eto, tako se prave i knjige. Neke sam knjige pomenula, pa ću da ih vratim. Možete ih naći u Organiku. Hvala vam. Umesto da se ja i Melisa kiljavimo i da nosimo neke teške knjižurine, ja vam već ne planiram da nosim taj rečnik srpskog jezika, prosto pretežak je taj. To je jedno bescijenjeno blago, ja to volim bar nešto da ostavim mojoj ćerci. Tako da planiram da donesem rečnik žargona. Mislim da su Kumanovci, a i stari Skopljanci, ne znam, za Beograđane,
tog tek treba da otkrijem, pravim tu neki poseban spisak. Veoma slikoviti, kako da kažem, taj ulični rečnik, pošto ja nisam dete ulice, ja sam jedna stara duša, to sam vam već rekla, mnogo sam se dugo bavila i bila u toj roditeljskoj ulozi, tako da ja sam imala neke kratke epizode, neke kao kvazi socijalizacije ili kvazi ulice, ali mene ulica vaspitavala nije, nemam tu uličnu školu, nemam to ulično iskustvo, a mislim da ulica jeste jedna važna životna lekcija koju sam, eto ja, Bog je tako hteo da je propustim. Tako da imat ćemo rečnik žargona, dotle, znači da proverimo ili da ponovimo šta je GMO, šta znači genetski neka modificirana hrana, da li znate? Da li znate šta je hrana organskog porekla? Da li znate šta je genetski modificirano seme? Da li shvatate moju metaforu porno stanje svesti? To nema veze da li vi gledate pornići ili ne gledate, me to uopšte ne zanima, to su prilično, to uopšte nije u tome point, valjda da toliko razumete ovaj moj jezik. Ja se nadam da smo na istoj vibraciji ili slično, barem ako ste dole, a ja sam gore, onda ne pričamo istim jezikom. Da li znate šta znači pejorativno? Da li znate šta znači intelektualno onaniranje? I da li znate šta znači šizofrenija? A šta znači nasmejana depresija? Da se malo odmorimo od ovog intelektualnog onaniranja i da sa tih nekih kvazi akademskih krugova malo siđemo među ljude, obične smrtnike, pa ćemo dovesti, odnosno ja ću da donesem taj rečnik žargona, malo ćemo se baviti slengom i tako nekim rečima koji mnogo su bogati u tome da u stvari kakve profile one u stvari predstavljaju, šta one znače, na koga se odnose, šta znači kad moj veran, najverniji, jedan divan, jedna prekrasna duša Maroko Boj za nekoga kaže on je modern ili ona je moderna. Eto, hvala vam. Poštovani gledalci, i ovo vidim da je, pomislila sam da kažem nešto kao pravoslavlje za početnike, ali očigledno da smo svi nekako zaboravili šta vera u Boga znači, nezavisno da li smo pravoslavci, katolici, ne znam, neki protestanti, ne znam šta, Jehovini svedoci i tako dalje, muslimani, budisti, ovo i ono, svašta nešto. Premalo se čita, svi mislimo da sve znamo. Ove se glavni mišić, jedan čudesan dar, bescenjen od Boga. Ne mogu da vam kažem šta sve on to može. Ne može samo moj, može svaki. Može da radi. I ja bi sada opet da vam nešto pričam, vi meni, ne samo što me ne razumete, to je kao da ja pričam na kineskom, a vi na arapskom. Vi ste u vibraciji straha, ja sam u vibraciji radosti deteta. Mi smo na nekim paralelnim šinama, odnosno ne pričamo istim jezikom. Kad pričaju, kad se duše konektuju, oni se više ne bave rečima. Da li ste se razumeli, nismo se razumeli, tantara pantara i tako dalje, ali do tamo ne možemo da preskačemo stepenike. Ne može Tetris prvi nivo da se preskoči i da dođete na 5. nivo. Ja nisam nikad igrala te neke kompjuterske igre, to mi sve bilo dosadno. Previše sam i onako sati provodila radeći na kompjuteru kao prevodilac i kao urednik i tu i tamo taj Facebook sam koristila isključivo zbog moje tijene, pa sam tu nešto posle se od toga izrodilo, ali ja nisam neki virtuelan tip, tako da VIP pravoslavlja ne razumem liturgije sa maskama, nikakve maske ne razumem, posebno ove koliko god ja volela bubamare, zamislite ovde stavite Hristosa recimo, na krstu, a šta kažete na tu ideju? Ili na kolcu, a?
Pa da bude sve ono kao što je porno civilizacija i porno pravoslavlje ili neko kako klanja, ne znam, da vam ja stavim moju Miradije, tako zabrađenu ili neku, ne znam, ili monahiju, nemam pojma sad, evo to mi sad došlo, pa da bude šizofreno skroz sve, mislim ljudi, dajte. Ovo nije aksesuar, ja sam ove 3 kad sam osetila u toj bolnici u kojoj sam bila tamo u Tonegorci da je vrag odneo šalu i da tu mogu da ostanem do kraja života. Prekršila sam obećanje koje sam dala nekim sestrama iz manastira u kome sam bila. Oni su rekli, ove su brojanice pletene sa mnogo ljubavi za tvoju ćerku. Ja rekao, ako Bog da, moja će ćerka da dođe pa ćete vi ponovo plesti, nego ja da te brojanice stavim nove ruke pa da mi jedan Bog i Bogorodica Majka pomognu da se iz ovog blata u koje su me pustili olako nekako izvučem. Znači, to su te brojanice, zato su i 3, ovo, za sreću ili sveto trojstvo ili kako hoćete, nećete se bavite pravoslavljem, bavite se nečim drugim, možda ćete do Boga doći preko numerologije, ne znam, možda ćete dubiti na glavu, možda ćete na drvo, nek vas niko, braća, pravoslavci, muslimani, žuti, zeleni, ne znam, školovani, neškolovani, ojađene tetke, pobožne, nepobožne, niko. Ama niko, majke, tatke, stričevi, ne znam, kovšivke, baldaske, šta već tamo, to ništa ne znam, ne laže. Probajte da slušate svoje srce, probajte za početak da bar 10 sekundi umirite svoj majmunski mozak. Ja sam bila najveća majmunka koju znam, ne znam neko da ima veći majmunski mozak od mene. Ovo je, sledeći put ću da vam donesem brojanicu kakva je kod muslimana. Ovo je pravoslavna brojanica, nije narukvica, nije neki statusni, na njoj ima 33 loptica. Koliko ima godina Hristos? O islamu ćemo nešto drugo pričati. Svaka loptica je jedna molitva. To ovo nije učkur, ovo nije aksesuar, ovo je pravoslavna brojanica i ima 33 loptica, to znači 33 Hristovih godina ili 33 puta izgovoriti Isusovu molitvu ili neku drugu, ako vam Isusova molitva vam se čini, ne znam, previše porno ili imate previše kontradiktornih slika oko vas, zbog toga su mnogi ljudi pobegli iz crkvi i džamija i kad im pomenete neke vernike, oni samo preokrenu oči. Za kraj, pravoslavlje za početnike, u ime Oca i Sina i Svjatoga Duha. Amin. Ne ovo, ne mašne, ne ovo, ne ovo, ne ovo. U ime Oca i Sina i Svjatoga Duha. Amin. Ja sam ipak imala jednu baka Danicu. Hvala vam. Poštovani gledaoci, pošto se sve priča isprepliću, ništa nije, ni rubrike, ni život, ni prijatelji, ništa nije jedno drugo odvojeno dok ne shvatimo da je sve energija, da smo svi povezani, da smo svi podjednako važni ili podjednako mali, nebitno iz kog ćete ugla pogledati, da nema manje i više važnih, nema nekih na tronu i drugi koji su dole. To možete samo po energiji ili po vibraciji da sami izaberete gde ćete. O tome ćemo malo više pričati u sledećoj emisiji. Smeh je jedan od lakših puteva da podignete vlastitu vibraciju, da se ne smejete, da se obradujete kao dete. Kumanovci su u tome besprekorni. Ja vam nadam se da me neće Bog, da mi neće uzeti pamet da u jednu emisiju zaboravim da vam se bezmerno zahvalim. Ja se smejem ovde do suza, čak i kad mi je, u dane kad mi je bilo veoma, veoma teško, imala sam mnoge izazove. I sada, pošto ja dolazim iz jedne porodice, moja majka od 60. i neke, ne sjećam se sad ko je, bila novinar prvo u Novoj Makedoniji, posle
svoj profesionalni put nastavila u Matici iseljenika. Ja ne znam ko su političari, to me ne zanima, znam ko su dobri novinari. Ovo su novinari koji su obelili obraz jednoj kvazi, hoćete reći, naciji, ja ne mislim tako, koja se zvala Jugoslavija ili Jugosloveni. Najbolji novinari u Jugoslaviji u zadnjih 30 godina, koji su najtamnije vreme, sad se ježim, počet ću da plačem i da se smejem kao da Jana Kiton, nosili barjak svetlosti. Malo ću više kad budem donala njihovu knjigu u sledećoj emisiji. To je njihovo visočanstvo Predrag Lucić i Boris Dežulović. Momci sa testisima kao labudovi. Bezmerno vam hvala. Jedan je, nažalost, platio ceh svih tih otrovnih strela. Jedan je preminuo, to je Predrag. Boris je preživeo rak. Rak baš testisa. Mislim, koja ironija ili koja simbolika. Ako malo povežete stvari, Boris Dežulović je još među nama. Nemojmo olako puštati one koje se bore i za našu slobodu i da posle budemo neki gladijatorske krvi, žedni, vampiri koji će, ne znam, da pale sveće, da nešto postiraju, ne znam, bla 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 na Facebooku. Daj da ljudima pokažemo da nam znači to što rade onda kada mi nemamo snage da nešto uradimo. Znači, bori se, jedna te budalica iz neke nedođije pozdravlja, moli se za tvoje zdravlje, dug život i bezmerno ti je zahvalna za sve lepo, časno i plemenito što si uradio u najtamnije vreme post-jugoslovenske istorije. Hvala vam, momci, Predrage, tebi večna slava. Hvala. Daj da špija, mila majko, da špijuniram. Glasovite, mila majko, da arhiviram. Glasovite, mila majko, da arhiviram. Kao što je zlatan Rolex, polnoć časovi. Kao što je zlatan Rolex, polnoć časovi. Tako je i moj to iPhone, polnoć glasovi. Tako je i moj to iPhone, polnoć glasovi. Snima majko, diplomati, opozicija. Snima majko, diplomati, opozicija. Moj to iPhone se koji prati ko policija. Moj to iPhone se koji prati ko policija. Kako što je moj to iPhone polnos klipovi. Kako što je moj to iPhone polnos klipovi. Tako je i moj to Skopje polnos kipovi. Tako je i moj to Skopje polnos kipovi. Kada stana protiv mene razni protuvi. Kada stana protiv mene razni protuvi. Ima da me brane majko konjski statui. Ima da me brane majko konjski statui. Kako što je ova čaša
polna smastika. Kako što je ova čaša polna smastika, tako je i moj to Skopje polno santika. Tako je i moj to Skopje polno santika. Daj da pijam, mila majko, da se opija. Daj da pijam, mila majko, da se opija. Demonstranti, mila majko, da zaboravam. Demonstranti, mila majko, da zaboravam. Da si Zeman, mila majko, puška berdanka. Da si Zeman, mila majko, puška berdanka. Da na grad od Kumanovo pravam strelanka. Da na grad od Kumanovo pravam strelanka. Ni da špijaš, mili sine, fajda si nema. Ni da špijaš, mili sine, fajda si nema. Ni da zemaš, mili sine, puška berdanka. Ni da zemaš, mili sine, puška berdanka. Fajda ima, mili sine, svaka te majka. Fajda ima, mili sine, svaka te majka. Fajda sine ima samo tvoja ostavka. Fajda sine ima samo tvoja ostavka. Poštovani gledalci, prelazimo, sad će odmah Melisa malo da me grdi, da kaže joj boja, glasa ti se promenio, pa kako da mi se ne promeni kad je za ove kanalizacije, civilizacijske puno, pa samo pomislite šta se dešavalo u Australiji kad su se toaletni papiri prodavali za ne znam nijak koliko dolara, pa nemojmo da se lažemo, svi smo mi u toj civilizacijskoj, fekalnoj kanalizaciji jer smo previše dugo bili fokusirani na svoja creva i na tu neku animalnu prirodu, zaboravili na decu i ne znam šta se nismo zaboravili. I kad ja dođem iz te fekalne civilizacije, tamo gde je radost i raj, pa kako da ne promenim glas, ljudi dragi. Ja sam našla jednu knjižicu, ovu knjižicu mi je dao Saško Potar, znači ovo nije knjižica, ovo je nešto što je uradila neka Katerina, mislim da je ovo Nikolovska, i Dušan Stojčev. Znači, ko jede mesec? Pogledajte šta znači kad preuzmete inicijativu. Znači, ova knjiga nikada nije videla svetlost dana. Meni je ovo Saško Potar dao, mislio da ću ja to možda da objavim u Mladinskoj ili u moj izdavačkoj kući Anima Mundi San Marino, koju sam ja zatvorila, nisam objavila ni jednu knjigu. Samo Bog zna zašto je to dobro. Ali kad god pogledam ovu knjigu, mene nešto stisne u stomaku. Ovo je način da se zahvalim ovoj Katerini i da se izvinim. I ovom Dušanu da se zahvalim i da se izvinim. I da vam kažem da ću probati sve da ovu knjižicu koju sam ja pročitala, ali je deca nisu videla, objavim negde u mojoj izdavačkoj kući ili u nekoj drugoj. Znači, dečice, najavljujem vam ko jede mesec.
Sada, da bi završili nekako lepo ovaj dečji kutak i da mogu ja ove stvari da se ponesem tamo u moju organiku, u onu moju božanstvenu radnicu u kojoj sam se zaljubila i tako gde se najbolje osjećam, jer sve džukele dolaze tamo i učili psi, pa ja sam najveća džukela sada, ovo novo pečena kako sam ostala bez doma. Tako da meni tamo mnogo lepo i neka mi je druga energija i vibracija tamo sa tim kučićima, to je neka božanstvena energija, nešto se čudesno tamo dešava. Znači, ovo je crtež koji Andrej napravio za mene, malo sam ga plastificirala da mi se ne ošteti, jedno vreme mi je, ovo je vulkan, Andrej, moj medeni kralj, želi da bude vulkanolog. Pogledajte u kakvu su simetriji, ovde cvetić ovde, cvetić ovde, drvce ovde, ovde neko žbunče ili neko gravi ovde. Evo sunce, evo malo neba, nešto ovaj vulkan izgleda kao kosa neka od devojke, tu malo nešto. I evo ovde za teta Lavi, pa opet je vulkan, jer on voli da bude vulkanolog. Ovde Andrej, pa na je stavio srce, pa jedno srce, pa drugo, pa treće. I ovo je verovatno njegovo najveće srce, ovo koje je veće i od samog vulkana. To je Andrej. Evo ga, ovo si nosim, neću više da vam donosim, možda mi se izgubi ovde, šta ću posle da radim, ti plačem. Kaže L u srce, pa za teta Lavi, moj od šleper, pa ovde L opet u srce, pa ovde L opet. Pa 1, 2, 3 srca sa L i ovde još jedno 4. I evo ga, za teta Lavi, on voli da bude kamionđija, on mnogo voli kamionđije, ko zna, možda i bude da mi ugreje srce. Andrej je ovde 3. septembar 2020. i ovde još jedan. Da, ja sam imala mnogo tih, ne možda će to da vidi svetlost dana, ja sam čuvala skoro, proberem to, tijene mnogo crteža. Teta Lavi, srećan rodendan, te saka me, mama, tato i jas, pa onda ko je jas, to je moj kralj, Andrej i evo jedno srce, pogledajte kakav ljubavan brod, ja ne znam da li se od ove svetlosti lepo vidi u kameru, ovo jedno jedro, pogledajte neko puno jedro, i još jedno, ovde jedno srce, tu je neko veselo kormilo, ovde sidrence, pa ne znam, ovo tu nekako, to kao onda izgleda. I 3 prozorčića, a ovo mi kao da je to neko uže. I sunce, i ovde stavio 2 markera, ko zna da ne izgubim kompas, ja sam sklona tome. I ovde se malo on igrao sa onim pečetima, pogledajte ovu lepotu. Majko, mili, ovde krunice, ovde srcenca, ovde bubice, neki leptirići, ovde srcenca, ovde krunice. I ovde sa cvetićima, ja sad ću nešto da mu kupim, ja volim kad se deca igraju. Teta Lavi, pa ovde nešto, kao na prozor da stoji muškarac, žena, nam pojma ili dečak, devojčica, pojma nemam, ne znam. Ali lepo izgleda, ne moram da znam ja sve. Teta Lavi, te sakam, Andrej, pa vidi kako R ovde izgleda pogreši, pa je popravio ovde R, stavio medeni. Teta Lavi, te sakam, pa opet te sakam, pa ovde nešto, ne zna šta je mislio, pa sam nešto predmislio, dobro. Medeni moj, opet brodić, izgleda on najviše voli brodove, vulkane pa ne morate sve da znate, i kamione. Ovo mi je od, jaj, majko mila, čekaj da vidim kad je ovo bilo, 2013. Kuma Lavi, ova je za tebe, te saka Marija. I onda 27. oktobar 2013. Ne, mislim da je ovo bilo u Melbourneu. Pogledajte ovu devojku, on nosi neke, pogledajte ovu haljinu. Kako je to lepo. I piše Violet, ljubičasta krunska čakra. A okice ovako okokoreni, neke trepavice i ko zna ovako neki krupni zubi. Čini se kao da je ovako stavila ruke, lala. I naravno još jedan medenje koga ja obožavam, to je kokiče moje. Onda su Lavi i Maroko boj, to neću vam pokazujem, pa ne moram sve da vam pokazujem. A ovo je Love
od Moni ili Kokiče ili Monika, to je od moje Anite Šarac, jedne divne moje prijateljice koju ja mnogo, mnogo volim. Znamo se preko 25 godina, mislim ona je bila tiki oko godinu dana, godinu i pol, možda dve, kad je ona kucnula kod mene na vrata tamo u Šekspirovoj, u Karpoš, od Moni za tetka Lavi. Pogledajte gdje je ovo kao... Escargot ima jedan kolač na francuskom, se tako zove, francuski kolač, kao pužić. I ovde ima 3 zvezdice. A ja imam 3 zvezdice ovde kao tetovaša. Pa šta da vam pričam dalje, dosta vam je. I još ovo ću da vam pokažem. Ovo sam knjigu, ovo ću da je kupim. Ovo gde god sam išla i pokušavala da nečega napravim moj dom. Nekad mi je to uspevalo, nekad ne. Nekad shvatite da dom ne čine stvari, iako je dobro, kad je ta dobra energija, već pre svega ljudi, ako vam je negde lepo, bit će vam lepo i u garaži. Ako se osjećate loše, osjećate sve loše i u nekoj palati, u nekom zlatnom kafezu. Kafez je kafez, sloboda je sloboda. Ovo mi je od šarenja, od Ajzeka, ja sam čistila i čuvala njihovu decu, to su nam ljudi mnogo oplemenili. Šaren je jedan strelac, nekad ću da vam pričam o toj ženi iz Amerike, ali ovu knjigu još kupila nisam i uvijek je stavim ovu sličicu, ovo sam plastificirala, Everyone Poops, drugim rečima, svi kaki, dobro je da se kaki u toaletu, da se ne kaki po ulici, po ljudima, po kasijerkama, po ne znam šta, po prodavaocima koji vama se trude da nešto ugode u saobraćaju. Evo, ima i munče, čini se, ovo je munče, ne, ovo je orangutača, ovo je zebra, ovo je neka, ne, ovo nije guska, ne znam, pelikan, nemam pojma, ovo je presencija, ovo je neki crni dečak, svi treba da kakimo u toaletu. To su te analne fiksacije, dragi gledalci, šta da vam kažem. I draga moja deco, vi sve razumete, jer vam govorim iz srca i vama mogu i da ništa ne kažem, samo da vam pevam s ovim glasom, vi ćete sve razumeti. Ovo ćemo drugo, i ovu. Evo ovo, urednik Venko Andonovski, ja ne znam koja je ovo knjiga, piše Emma Pil, Charlie Heath, Meglena i Alvaro Muertes, ćerka matematičara. I znate ko je to? To sam ja. I ovo ćemo da pokupimo, da mogu ja da mi se ne ošteti ovde, da me se izgubi. Ovo mi je isto Andri sa njegovom divnom, božanstvenom mamicom koja ga kupa u ljubavi, napravio ljubav će naći put. Budite na visokoj vibraciji, ništa vam niko ne može, ljubav ili sam Bog će naći put. Hvala deco, moja medena, izvor moje bezmerne radosti. A sad vam ću malo čokolače. Ajde. Ćao. Dragi moji, braćo i sestre, pričala sam vam o Vico Bogorodici i o svinjama i o pijenim monahinjama, malo možda to da ga nađete, ne znam u koje emisiji komparativa, meni je ipak napor da sebe gledam nebrojna puta, više volim da gledam nešto drugo i da nešto drugo učim. Drugačije priče, u stvari ako ste crna ovca, ne možete da pričate iste priče, to je prosto nekako, opet bi bila neka sintetika, neki fake, da se ja vama prodajem nešto što nisam. Ja mogu da budem trapava, mogu ponekad da budem slon u staklarskoj radnji, ali manjak nisam. Oni koji mi jole malo znaju, znaju da mi je reč svetija i ljudsko dostojanstvo više nego samo ovaj fizički život. Da se, što ne znači da nekada ja ne pogrešim, ali trudim se da se što manje bavim rečima i kao crna ovca, da sve više i više osjećam, tako da i moje priče ne mogu da budu standardne. Beše tamo neke izložbe, ja to i kao što ne pratim ništa, po nešto dođe do mene, tako ako čujem sa ulice, jer sam skoro po 15 sati na ulici, do daljnjega nešto će se već
rešiti. Ja sam svoj život prepustila u Božje ruke, a te su ruke najsigurnije. Ničeg se ne bojim, nikada se nisam ni bojala, ali bilo je trenutaka kad bi me taj neki egzistencijalni strah malo blokirao i blokirao bi mi tu mogućnost da vidim rešenje. Sad kako rekoh, Bože, vodi me, što bi se reklo, nemu je mislu. Beše tamo neka izložba, ja ne mogu da vam kažem koliko ja ne volim te izložbe rasnih miljenika. Neki put, drugi put ću da vam pričam zašto je to tako, ipak sam ja, to sam vam rekla, radile kao čistečica i ušla u stotine domova u Australiji, mnogo toga videla veoma pažljivo, hvatala neke beleške, razmišljala o onome što sam gledala, bez da sudim. Naravno, mene osuditi nekoga nije za mene nikakav, to svi rade, ja to ne želim da radim nikome. Volim da razumem, da oprostim, ali da razumem dubinski, suštinski, unutrini. Tako da mene izložbe neke parade, mister, ne znam šta, meso, ne meso, češljeno, neko tamo, to me ne zanima. Moje su priče drugačije u tom kontekstu, opet i opet i opet, one duše sa kojima ja najviše provodim vremena, koji mi nose kad moje tijene nema, najveći izvor radosti od kojih dobijam bezmernu količinu božanske ljubavi, bezuslovne. Pa recite vi meni, možete vi da kažete u stvari šta god hoćete, ja to vaše mišljenje ću da stavim mački o rep i što mi to ne znači. Ja osjećam i jesam osetila bezuslovnu ljubav, znam kako ona greje, kako ona iz najdubljih ponora može ovako da te digne. Do daljnjega ja ću snimati amaterske trapave smušare, ali pa neka, i to su klipovi. Ako se vi bavite formom, pa promenite kanal, pa gledajte tamo neke španske serije gdje ima višak forme, manjak sadržaja, da se moja voljena Melisa ne muči, da vama ugodi. Znači, ja volim da snimam moje pse, to su deca Boga, isto kao što sam ja. Nekad ćemo i snimiti dobro, nekada zakasnimo, nekada padne mrak i tako dalje, ali meni nije da vama ugođam, meni je da doprem do vašeg srca, meni nije da vas zabavljam, pa da sam nekim kineskim zvečkama tu tantara pantara prodajem maglu. Ja hoću da vam dunem u to srce, da vam otoplim, to radim kao majka, kao sestra, kao ljubavnica. Ne mogu to mogu da radim samo jednim čovekom. Majka mogu da budem, iako ja sam objektivna majka samo 2 dece. To je, imam ja sestrinsko-majčinske osjećaje za mog brata Simona. To je, imam osjećaj kao da sam ga ja rodila. I za moju Tijanu. Uce koliko volim ili ne volim, pogledajte da li ih vi volite ili ne volite, ili su vam samo neki statusni simbol, razmislite o tome. Hvala vam. Majka ti, lele, dojdi na, sjake doje, sjake doje, bile jedna, večki, Čekaj, ima da te napravim ja, da budeš mi Tomi od Gandhi, polako, on se uzbudio, ne znam, polako, majka, zlato, čekaj zlato, čekaj malo sa si. Ne. Ja ću da govorim, mene vodi, to znate već, ili možda ste mi poverovali, možda ne, da me vodi moje srce, ja slušam moje srce, pokušavam da čujem srce drugih ljudi. I Bog i đavo su u ringu svaki dan je novi izazov, u ljubavi nema stare slave, pa ne znam, to nije neko platno ili neki roman koji ste napisali pre 10 godina, pa živete od te slave do dana današnjeg. Svaki dan i ovo nanovo treba pokazati i sebi i svetu da imate ljubav u srcu, nešto lepo, nešto plemenito. Svaki dan da proverite u toj vašoj unutrašnjoj rajskoj bašti ima li korova.
ako počnete se bavite sa nekim drugim trivialnostima, vaša se bašta zapusti, pa unutra je korov, znate kako je taj pire i to svašta našto, ne možete jednom godišnje da pometete svoj stan ili jednom godišnje da očistite baštu ili tu žardinjericu ili sardele neke ili te onako imate to. Ja nisam nikad imala neko dvorište o kome sam se brinula, tako da ne mogu o tome da govorim. Ne sjećam se da li mi je baka Danica nešto tako davala kao neki takav izazov u Topani. Moje kumanovske priče se menjaju. Ja osetim li negde strah ili manipulaciju ili nešto što mi miriše, što mi nekako muti pamet na nekakve igre moći i ja od tih mesta bežim. Ne bežim zato što me je strah, bežim da sebe ne dovedem u situaciju da izvadim i onu drugu Mohamed Ali prirodu koju svakako, to svi znaju, imam i nisam baš ponosna na nju, ali to je moj krst, ta moja fizička snaga i to moje šta ja mogu s ovim veoma krhkim telom. Zato ovo je jedna priča o jednoj hrabroj ženi koja je pionir u jednoj ovakvoj sredini, a povele, kad sam je pitala zašto, koja je tvoja vibracija, namera, šta te je motivisalo, i uvek tu mi to neki mi je znak i signal da li te vodi ljubav ili te vodi strah. I ona kaže, ja sam otvorila, to je Suzana, ne znam, mislim da ne znam prezime, možda ću pročitati u sledećoj emisiji, pošto ću ja dosta da govorim o toj radnji. Mene zdrava hrana i zdrav život i sreća zanimaju od kad znam za sebe, tu je bilo mnogo izazova. Ja dolazim iz jedne veoma nesrećne porodice, bilo je svega tu na tone, najmanje je bilo sreće, radosti i ljubavi. I kad sam je pitala šta te je motivisalo, onda otvoriš prvu radnju za organsku hranu u Kumanovu, a ona je rekla, moje su majci dijagnosticirali još 3 meseca života. Mislim da sam se sad nedavno je to bilo slikala, oni su slavili 5 godina postojanja. Njena majka još uvek žive, zdrava. Suze nema zuba, ne znam koliko je zuba izgubila u tome da malo svojom ljubavlju, strpljenjem, ja to ne bi mogla, ja neke druge stvari mogu, ali to ne mogu da 24, mogla sam ranije, možda se neka ta moja cisterna prepunila i više ne mogu to da radim. Ona može još uvek, mislim da je svoje baterije puni na božanskim izvorima, to su kučići, da educira, da prosvetljuje, da s ljubavlju i strpljenjem slonovskim, koji ja nemam, leči duše i tela mnogih ljudi. To je jedna čarobna radnja, ja ću polako da vam je otkrivam. Sada je jesen, vreme najbožanstvenije, jedno od najbožanstvenijih biljaka, nešto što je sam Bog stvorio, jedan od razloga zašto sam se ja vratila iz Melbourna u jedno, kao neko će kaže ovakvo, takvo, ne znam, seljačko, neseljačko, građansko Kumano, pa dobro. Svako može da kaže šta hoće. Ja sam se nagledala puno tog kineskog luka od koga mi je bio muka. Nisam ga ni jela. Ovaj luk kumanovski i one iz Krive Palanke prosto tako lepo mirišu. Jednom ću da vam pričam priču o Sankt Peterburgu i kako su njegovi stanovnici preživjeli tokom Drugog svjetskog rata opsadu od Nemaca. I zahvaljujući čemu, čime, šta su radili, šta je to bilo. Znači, jesen stiže, a evo našeg i vašeg Božjeg jednog dara, a to je luk. Beli luk, mi ga, Makedonci ga kažu ne, jel da ima luk i kromit, Srbi za njega kažu beli, a zašto za onaj drugi kažu crni, to ne znam. Eto, hvala vam. Hvala i tebi, kreatoru nad kreatorima.
Poštovani gledaoci, draga braćo i sestre, iako vam kažem da ste u porno stanju svesti, nemojte da mislite da ja nešto, da sam ja stalno bila neka probuđena. Ja sam bila uspavana lepotica, padala sam, padate i vi. Mi nismo tu da trljamo jedni drugime nosove. Nekad se to u psihoterapiji zove paradoksalna intervencija. Paradoksalna intervencija je da upotrebite nekad namerno neku vulgarnost ili neku leksiku koja je onako kao da ste nekome gurnuli prst u šteker. Nekada to može da bude ljubavan šamar, ja bi radije da to izbegnem. Ali da ću nekoga da dumkam u njegovoj đevolštini i da mu podhranjujem strahove, to ne. Neću nikome dozvoliti nepoštovanje, ne mora da se volimo, ali mora elementarne stvari da naučimo o poštovanju kako bi iole malo zaslužili nekako treba dostojanstveno i da se umre u zdravlju, sreći i ljubavi, da odemo zadovoljni i zahvalni s ovog sveta. Ja ne znam da li ću da se probudim sutra, ne da li ću da vodim narodnu emisiju, nadam se da hoću, plan mi je da terem do 100, to želim kao sestra, kao majka, kao neki prijatelj, kao drug, kao kolega, isto i vama iz srca. Ako nekome želim nešto drugo, opet ću da kažem, nek se 100 puta gore vrati mojim najmilijima. Ono što znam ima da vam nosim na najbolji mogući način, možda ću negdje i da pogrešim, opet se na kraju dana, ja sam čovjek od krvi i mesa, broji vibracija namere. Da vas pozdravim, ovo je najveći, najmoćniji prirodni antibiotik. Nešto što sam ja koristila kad nisam godinama išla kod lekara, nisam imala ni knjižicu, nisam postojala u nijednom sistemu. Moj verni drug, neki kažu da je dobar u borbi protiv đavola ili ne znam da čuva od đavola, ja to ne znam. Ja ga volim, znam i kako da se brzo to sredi, da on brzo prođe kroz organizam, svašta nešto sam eksperimentirala i sa sobom i sa mojom ćerkom, naravno da za naše najveće dobro. Da vas ovaj beli luk i ovu šolju ću da vam ponesem, izvinite, ovo nosim suze, danas je veliki dan za nas. Pogledajte ovo ljubavne srce, i ovo Makedonije, i ovo pogledajte ovo sunce, i kako je lepo. Moja Makedonija. Uvek treba da znam za šta vredi da se živi, koji je razlog da ustanemo iz kreveta, za šta vredi da se umre, to nam drži fokus i pažnju. Do sledeće nedelje, ako Bog da se ponovo vidimo, ja vam iz srca želim, pijte puno vode, dišite što možete više i koristite blagodati koje vam jedan tvorac, kreator nad kreatorima dao za bud zašto. Hvala vam.